Jadi mantu mah kudu tahu diri, kudu gablek pikiran. Kalau sekiranya tinggal juga masih numpang di rumah mertua, ontong pakai segala belagu-belagu main wadon lain, ontong pakai segala pengen nikah lagi. Bini atuh juga kagak keempanan sama elu. Penghasilan lu juga belum cukup buat nyerantain anak bini elu. Mau lu kasih makan apa anak orang? Pakai segala belagu mau kawin lagi lu. Nyari duit be yang bener. Lu bikinin no tempat tinggal buat bini lu, buat anak lu. Emang kagak malu apa lu nemplok bae di rumah mertua? Kagak semenggah banget lu. Sherlock mbak, tak parani saiki. Peh gayamu, Sherlock. Lah piye ben roh nggone kok. Tak temani, Siapa takut? tak buka cuwili ngonmu. Cuma itu sik to dibuktekne. Peh, rasa gua ya weh. Gaya piye lho? Dijajal 5 menit wis metu gua ya sok gede, sok biskit. Jajal to dhisik, tak jamin aku mesti njaluk tanduk. Iki to. Nyapa? Iki to wong iki. Lah kok nyemoni? Pantesan kusem mukae. Gak riang, gak ono bahagia-bahagiane blas. Lah wong uripku lho penuh dengan kebahagiaan. Oh, iki to wonge. Lah aku nyapa? Mulakno iclik. Iclik karo tembok yo piye? Ben muka iki cerah ngono lho. Padumu ya awakmu dhewe. Kurang ngentup kok. Ya mukae kusem ngono kuwi. Lah sing dintup iki lho apa? Jandang iclik karo ngentup. Apa awakmu tak entup ben padha bahagiane?